Reka nongere nanone mbifurize kugira ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri imbere mu Rwanda ndetse no muri bimwe mu bihugu bituranye n'igihugu cy'u Rwanda nk'igihugu nka Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Muri benshi cyane kandi mudukurikiye muri hirya no hino ku migabane itandukanye, abadukurikiye bari muri Canada munakunze kwitwereka, ndetse abadukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Belgique, ibihugu nk'Ubudage, mwese mbahaye ikaze ku makuru akomeje kugenda avugwa. Ni byinshi cyane tugiye kugaruka muri aka kanya. Ndaza guca mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda, babwire ko abayobozi bagera kuri 4 barimo gitifu umurenge bamaze gutabwa muri yombi kubera ibyaha bikomeye cyane bakurikiye nk'uko polisi ibitangaza ikorera muri aka karere ka Gisagara. Byinshi kuri operation yo kubata muri yombi turabigarukaho muri aya makuru akomeje kugenda avugwa. Hanyuma kandi aza kubabwira ko komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare mu Rwanda yatangaje ko mu barwanya imitwe yitwaje intwaro u Rwanda rwakiriye muri 2025 nta n'umwe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze iyohereza kugeza amagingo angaye, abo biganjemo abahoze mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Hanyuma mu yari makuru ni uko umurambo wa Dr Edgar Lungu Chagwa wayoboye Zambia kuva muri 2015 kugeza 2021 uracyabitswe kugeza amagingo angahe muri Afurika y'Epfo, mu gihe umuryango we ugitegereje kwemererwa kumushyingura i Pretoria. Haciye hafi amezi agera ku 6 rero yitabye Imana. Hanyuma ndaza no kubabwira yuko mu yari makuru akomeje kugenda avuga, turagaruka kuri uyu mukobwa witwa Zuma Sambuda, akaba ari umukobwa wa Jacob Zuma wayoboye Afurika y'Epfo, yeguye ku mwanya w'ubudepite nyuma y'amakuru akomeje kuvuga ko yagize uruhare mu kubeshya no kohereza abanyafurika y'Epfo bagera kuri 17 mu Burusiya, aho bahatiwe kujya kurwana mu ntambara ya Ukraine nk'abacanshuro batabizi, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hamwe n'andi makuru yose ikaze ku buryo burambuye rero tuganire kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa mera mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo. Kuri iyi nkuru ivuga yuko abagera kuri 4 batawe muri yombi, harimo na gitifu umurenge batawe muri yombi rero bakekwaho ibyaha bikomeye cyane bya ruswa. Polisi ikorera muri aka karere ka Gisagara yataye muri yombi abantu 4 barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mamba mu karere ka Gisagara, bakaba bakekwaho ibyaha bya ruswa. Byabaye ku munsi w'ejo tariki 27 Ugushyingo, ni ku munsi w'ejo bundi 25, aho abantu bagera kuri 4 barimo abaturage bagera kuri 3 n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mamba bafashwe bakekwaho icyaha cya ruswa. Amakuru avuga ko uyu muyobozi yafatiwe mu cyuho yakira ruswa y'ibihumbi 200 yarahawe n'umuturage wengaga inzoga zitemewe, bigizwemo uruhare n'inzego z'umutekano ku bufatanye n'umuturage watanze amakuru, aho bivugwa ko ngo yari yarabigize akamenyero. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, Chief Inspector Police Kamanzi Hassani, yabwiye itangazamakuru ko aba bantu 4 bafashwe bikozwe na polisi ifatanyije n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Ati bakekwa icyaha cya ruswa, ubu tuvugana bafungiye kuri police station ya Ndora, aho RIB yatangiye gukora iperereza. Itegeko rihana icyaha cya ruswa ryo muri 2018 mu ngingo yaryo ya 4 iteganya ko gusaba, kwakira cyangwa se gutanga indonke iyo umuntu abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cy'imyaka igera kuri 5 kugera kuri 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriwe, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu yari makuru akomeza kugenda avugwa uwitwa Edgar Lungu wapfuye mu mezi hafi 6 ashize ntarashyingurwa. Mu rambo wa Dr Edgar Lungu Chagwa wayoboye Zambia kuva muri 2015 kugeza amezi muri 2021 uracyabitswe muri Afurika y'Epfo, mu gihe umuryango we ugitegereje kwemererwa kumushyingura i Pretoria. Dr Lungu yapfuriye muri Afurika y'Epfo tariki ya 5 Kamena 2025 ubwo yivurizaga mu bitaro bya Mediclinic Medforum biherereye mu mujyi wa Pretoria muri Afurika y'Epfo. Umuryango we wafashe icyemezo cyo kumushyingura muri Afurika y'Epfo nyuma yo kutumvikana Leta ya Zambia ku buryo umuhango wagombaga kugenda. Leta ya Zambia yifuje ko Dr Lungu yashyingurwa nk'abaye umukuru w'igihugu, ariko umuryango we washakaga kumushyingura wonyine. Perezida Hakainde Hichilema ntagere kuko ngo niko Lungu yabyifuje mbere yo gushira mu mwuka. Urugereko rw'urubanza rw'iremezo rw'ubujurire rw'urukiko rukuru rwa Pretoria zanzuye ko umurambo wa Dr Lungu woherezwa muri Zambia kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro gikwiye wabaye nk'umukuru w'igihugu.
nubwo urukiko rwo muri Afurika y'Epfo kandi rwafashe uyu mwanzuro rukanatesha agaciro ubujurire bw'umuryango wa Dr Lungu, umurambo we uracyabitswe Pretoria kuko umuryango we wakomeje kwitambika gahunda yo kumwohereza muri iki gihugu cya Zambia. Umukobwa wa Dr Lungu usanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Zambia witwa Tasila Lungu Mwansa aba muri Afurika y'Epfo kuva umubyeyi we yapfa, aho agitegereje kwemererwa no gushyingura umubyeyi we i Pretoria. Kubera kumara igihe kinini cyane atagaragara mu nteko, Depite Tasila yasabwe gusubira muri Zambia agasukura akazi, asubiza ko mu gihe atakwemererwa kwitabira ibiganiro by'inteko kuri video conference atava muri Afurika y'Epfo ikibazo cy'umubyeyi we kitarakemuka. Ibiro byatumye ku 28 gushyingo 25 inteko ya Zambia yemeza ko Tasila atakiri umudepite. We yabyamaganye agaragaza ko yakozwe mu nkovu mu gihe akiri mu bihe bikomeye cyane yatewe nuko Dr Lungu atarashyingurwa kugeza amagingo yangaya nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Duhindura ingingo gato tuve kuri inkuru babwire ko mu yari makuru akomeza kugenda avugwa kwerekeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerana no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare yatangaje ko mu barwanyi b'imitwe itwaje intwaro u Rwanda rwakiriye muri 25 nta n'umwe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwohereje. Hanyuma Vice President wa w'iyi komisiyo ni Major General Retired Jack Nziza yabisobanuriye abajyanama mu bya gisirikare muri ambasade zikorera mu Rwanda kuri uyu 28 gushyingo 25 ubwo basuraga bahoze mu mitwe itwaje intwaro mu kigo cy'iyi komisiyo giherereye i Mutobo mu karere ka Musanze. Amasezerano y'amahoro y'u Rwanda rwagiranye na RDC tariki 27 Kamena 25 ateganya ko ingabo za RDC arizo zigomba gusenya umutwe wa FDLR hashingiwe kuri gahunda ya CONOPS yemerejwe mu biganiro bya Rwanda mu kwakira 24 hashingiwe kuri CONOPS. u Rwanda na RDC byimeranyije ko kugaba ibitero kuri FDLR bizabanzirizwa n'ubukangurambaga bwo gusaba abarwanyi b'uyu mutwe gutaha. Abinangira bakaba rero ari bo baraswaho na FARDC. Guverinoma ya RDC igaragaza ko kuba tariki 17 Ukwakira 2025 FARDC yarasohoye itangazo ribuza abasirikare byo gukorana na FDLR ikanakorera mu mujyi wa Walikare ubukangurambaga busaba abarwanyi b'uyu mutwe gutaha. Icyo ari igikorwa gikomeye. General Major Retired Jack Nziza yagaragaje ko nubwo FARDC yasohoye itangazo, leta ya RDC ifite ubushake buke bwo gucyura abanyarwanda bari mu mitwe yitwaje intwaro kuko ntikibohereza kandi mu myaka yashize yaroherezaga benshi. Yagize ati ni ngombwa kumenya ko mbere ya Mutarama uyu mwaka, mu mwaka ushize na mbere yaho muri mezi 3 hano i Mutobo twakiraga abahuza abarwanyi bagera kuri 30 nabo mu miryango yabo. Vice President w'iyi komisiyo yasobanuye ko abarenga 200 bamaze gutaha muri uyu mwaka baturutse mu bice byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa n'umutwe wa 23 urwanya leta ya Congo. Yagize ati kuva rero muri Mutarama uyu mwaka twakira abarenga 200 nta n'umwe mu bo twakiriye woherejwe na leta ya RDC cyangwa se wabaga mu bice bitari bigenzurwa n'izindi ngabo. Aba bantu bari kuza baturutse Igoma, abandi bavuye i Bukavu, abandi bava mu bice bya Rubero bigenzurwa na mama kwa gatatu. Ririya tangazo nta n'umwe ryohereje kuva ryasohoka. Abarwanyi b'abanyarwanda bashaka gutaha bishyikiriza ubuyobozi bw'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri RDC MONUSCO, nabwo bukabashyikiriza u Rwanda tariki 25 Gushyingo hatashye 15 bari kumwe na barindwi bo mu miryango yabo, nk'uko amakuru twagiye tunabagezaho mu byatambutse nyine twagiye tunabivuga tubishimangira muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwatesha agaciro inzitizi yari yatanzwe na Rurangwa Oswald n'abamwunganira bari bagaragaje inyito ya kimwe mu byashinjwa itari mu ziteganyijwe n'amategeko nka kimwe mu bigize icyaha cya jenoside. Gutesha agaciro iyo nzitizi byabaye mu iburanisha ryo kuwa 28 Gushyingo 2025 mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo. Iyo nzitizi yari yatanzwe n'uruhande rwa Rurangwa Oswald n'abunganizi be mu iburanisha ryabaye ku itariki 20 Gushyingo. Rurangwa Oswald ni umunyarwanda uri mu bamaze igihe kinini cyane ashakishwa ku by'uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka wa 1994. Hari nyuma y'uko urukiko gacaca rw'umurenge wa Gisozi mu mujyi wa Kigali rumuhamije ibyaha bitatu ari byo gutanga amabwiriza ku bagomba gupfa, kuyobora no kugenzura jenoside no kujyana uwitwaga Masengesho ntagaruke. Ibyo byaha yahamijwe byabaye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ubwo yaratuye mu yahoze ari segiteri ya Gisozi mu mujyi wa Kigali ari umuyobozi w'ishuri ribanza ndetse ahagarariye ishyaka rya MRND muri iyo segiteri. Ku itariki ya 3 Gushyingo 2007 yakatiwe adahari igifungo cy'imyaka 30 kuva ubwo atangira gushakishwa kugeza ubwo afatiwe muri Amerika akagarurwa mu Rwanda ku itariki ya 7 Ukwakira 2021 ngo arangize icyo gihano.
nyuma yo kugarurwa mu Rwanda rero yagiye yafungirwa mu igororo rya Mageragere, ariko yari afite amahitamo abiri ariyo gukomeza igihano nk'uko yagikatiwe cyangwa se agasaba gusubirishamo urubanza. Rurangwa Oswald yaje kwandikira perezida w'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo asaba gusubirishamo urubanza, arabyemererwa, ndetse igihano yari yarakatiwe kiza guteshwa agaciro, yongera kuburana bundi bushya. Gusa urubanza rwe rwagiye ruzamo inzitizi nyinshi zatumye rutinda kurangira. Mu iburanisha ryo ku itariki 20 Ugushyingo, Rurangwa Oswald n'abunganizi be ari bo Maître Bizimana na Maître Nkunziza bitabye urukiko baburana, bagaragaza inzitizi ijyanye n'inyito kuri kimwe mu byaha bigera kuri 3 Rurangwa Oswald ashinjwa. Bagaragaje ko ibyaha byahabwaga Rurangwa ashinjwa ari byo rero gutanga amabwiriza ku bagomba gupfa, kuyobora ndetse no kugenzura jenoside, no kujyana uwitwaga amasengesho ntagaruke bidahura n'ibyaha bya jenoside ubushinjacyaha umurega. Abunganira Rurangwa Oswald basobanuye ko hashingiwe ku bikorwa bigize igisobanuro cy'icyaha cya jenoside biteganyijwe n'ingingo ya 91 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zivuga kuri jenoside, n'ahagaragara icyaha cyo kujyana undi ntagaruke bagasanga rero kidakwiye kugumamo. Indi mpamvu rero ngo nuko mu gusubirishamo urubanza haba hagomba rero kuburanwa ku byaha umuntu yahamijwe mu rubanza rwa mbere nta gihindutseho. Ubushinjacyaha bwari buhagarariwe icyo gihe bwagaragaje ko butemera iyo nzitizi kuko jenoside ari icyaha kidasanzwe, aho rero urukiko rugaragarizwa ibikorwa byakozwe rukareba ko bijyanye n'ibiteganywa mu ngingo 91, 92 n'93 z'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano. Muri ibyo rikomeza rero rukemeza ko byakozwe ari jenoside. Maître Bayingana Janvier wari uhagarariye Ibuka yunze mu ry'ubushinjacyaha agaragaza ko inkiko gacaca zari zifite ububasha ku bikorwa byakozwe kuva tariki ya 1 Ukwakira mwaka 1990 kugeza tariki 31 Ukuboza 94, ariko byose byari bifite icyita rusange cya jenoside, bityo ko inzitizi yatanzwe asanga nta shingiro ifite. Urukiko rwasanze ibyo urukiko gacaca rw'umurenge wa Gisozi rwahamije Rurangwa ari ibikorwa bigize icyaha cya jenoside, kuko gutwara amasengesho ntagaruke atari nyito ahubwo ari igikorwa kigize icyaha cyo kwica, kimwe n'ibindi bibiri ashinjwa. Rusanga kandi kuba ubushinjacyaha bwarashingiye kuri ibyo bikorwa bigahuzwa n'ingingo 91, z'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zivuga kuri jenoside nta kosa ririmo, bityo ko inzitizi zatanzwe nta shingiro ifite, ibyo byaha agomba kuburanaho byose. Urukiko rwategetse ko urubanza rukomeza, ariko Rurangwa Oswald agaragaza imbogamizi yo kuba atiteguye rero kuburana kuko abamwunganira mu mategeko batari babonetse, ndetse ko yifuzaga no kujurira icyo cyemezo cy'urukiko. Urubanza rwahise rero rusubikwa, iburanisha ryimurirwa ku itariki ya 12 Ukuboza 2025 saa 3 za mu gitondo ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero reka mbabwire ko uwitwa Duduzile Zuma Sambodra, umukobwa Jacob Zuma Afurika y'Epfo, yeguye ku mwanya w'ubudepite nyuma y'amakuru akomeje kuvuga ko yagize uruhare mu kubeshya no kohereza abanyafurika y'Epfo 17 mu Rusiya, aho bafatiwe kujya kurwana mu ntambara ya Ukraine naho abacanshuro batabizi. Zuma Sambodra uhagarariye ishyaka Umukonto Wesizwe MK mu nteko yahakanye ibyo aregwa. Mu nyandiko yatanze mu bugenzacyaha avuga ko yizeraga ko abo basore bagiye mu mahugurwa yemewe n'amategeko. Ati ntabwo rero nari nshinzwe kubashakira abarwanyi, nta nubwo nari uhagarariye cyangwa se ubafasha muri ibyo bikorwa bitemewe. Umwe muri aba basore waganiriye na BBC yavuze ko babajwe n'ubuzima barimo, ati ibintu ubona muri sinema twe tubibona mu buzima bwacu bw'ukuri. Yavuze ko yatoranyijwe n'abantu babiri barimo na Zuma Sambodra, ati bitanze ndetse no kugura amatike y'indege ngo tuze hano Urusiya. Uyu musore yavuze ko yizeraga ko agiye kwiga bijyanye n'ubuhinzi n'uburinzi bw'abayobozi. Akigera mu Rusiya ngo bahawe amasezerano yanditse mu rurimi badasobanukiwe, nyuma boherejwe muri Ukraine, aho rero batandukanyijwe, we yoherezwa muri Donetsk. Mugenzi we witwa Zohani wahawe amakuru BBC yavuze ko umuvandimwe we ari mu bwoba bw'igihe kizaza kuko baba bari ahantu hari intambara. Avuga ko kwegura kwa Zuma Sambodra ntacyo bivuze ku miryango. Witwa Duduzile Zuma wari usanzwe ari umudepite muri Nshinga Amategeko ya Afurika y'Epfo, ni umwe mu bana ba Jacob Zuma ayoboye Afurika y'Epfo kuva muri 2009 kugeza 2018. Iperereza ari gukorwaho ryasabwe n'umuvandimwe we kuri se witwa Zuma Mankube wabimenyesheje polisi ya Afurika y'Epfo. Mankube yabwiye polisi ko bishoboka ko witwa Duduzile Sambodra yagize uruhare
mu kohereza abanyafurika y'Epfo mu Burusiya nk'abacanshuro, ariko ababikora bo batabizi ikabajyanayo rero bakaza kwisanga ku rugamba mu gihugu cya Ukraine. Mu ntangiriro z'uku kwezi k'Ugushyingo nibwo guverinoma y'Afurika y'Epfo yatangaje ko igomba kumenya uko abagabo 17 muri icyo gihugu bari hagati y'imyaka 20-39 bisanze barwanira mu Burusiya nk'abacanshuro. Ni nyuma y'uko abo bagabo bari basabye ubufasha guverinoma y'Afurika y'Epfo bwo kubasubiza iwabo, bavuga ko baguye mu mutego wo kujyanwa batazi ko bagiye kurwanira igihugu cy'Uburusiya. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize gukomeza kugira ibihe